ni muri Uganda n'ubundi aho imyigaragambyo yaba ngo yatangiye bagitangaza ko Perezida Museveni ari we uyoboye mu majwi imyigaragambyo mu duce na tumwe muri Kampala. Imyigaragambyo ngo ikaba yatangiye ariko itari ku rwego rwe hejuru nkuko twabibagejeho mu nkuru zacu za mbere. Twabwiye yuko agenzi ba Uganda bateguye imyigaragambyo ikomeye ariko nanone bakaba baravuze ko Museveni yatsinda biciye mu mucyo cyangwa se yibye amajwi ngo imyigaragambyo yo ari lazima baza kuyikora. Bitangiye mu masaha make ashize batangaje ko Perezida Museveni ari we uyoboye, ariko nanone amajwi ya nyayo cyangwa se ikusanya ry'amajwi rikaba ritararangira. JNZ rero bakaba biraye mu mihanda tayari batangiye gukora imyigaragambyo. Reka nze tubive imuzi n'imuzingo, icyo mpora ngusabana gukora subscribe hanyuma ugafungura n'inzogera kugira ngo tujye tubana musi ku bundi ubaye uri mushya ukunze n'ibyo dukora. Hanyuma we wakoze subscribe urabizi mpora ngushimira, hari umuntu w'agaciro, umuntu w'umugabo cyane. Reka tubane no mu bindi biganiro bizajya bikurikira, ariko cyane cyane twibande ku makuru ya politiki mu karere ndetse no ku isi hose. Reka munyemerere dukomereze amakuru yacu cyangwa izi breaking news zacu mu Burundi. Mu Burundi naho ibintu cyangwa se abarundi ntabwo bagumye kuvuga rumwe na perezida wabo. Ejo bundi murabizi ko yateguye umusangiro cyangwa se ijambo ry'abanyamahanga no kwizihiza n'iryo nakwita nko gutangira umwaka mushya. Nyuma rero yavugiyemo amagambo akomeye, dore ko hari haje ubwoko bw'abazungu n'ibihugu bigiye bitandukanye, harimo ba papa ndetse na ba musenyeri bagiye batandukanye mu mbabarire. Ibyo rero yavugiye amagambo akomeye, yavugiye amagambo asebya u Rwanda ndetse n'amagambo yateye abantu ubwoba. Ubwo nanyuraga mu binyamakuru bigiye bitandukanye, nanyuze ku kinyamakuru cyo mu Faransa bita Okapi, mbona cyanditse iyo nkuru kivuga ko perezida w'u Burundi yaba yasabye ko u Rwanda n'u Burundi ndetse na Kongo hajyamo urukuta rukomeye cyane. Perezida w'u Burundi rero yavuze iki? Yavuze ko ngo u Rwanda rukomeje kugaba ibitero muri Kongo nk'umuturanyi mwiza kandi nk'umuturanyi utagize icyo atwaye. Asaba ko kandi perezida wa Kongo nawe yagira icyo akora kugira ngo yivune umwanzi. Asaba amahanga ko kandi yagira icyo akora ku Rwanda kugira ngo nabwo bagabanye ihohoterwa riri gukorerwa muri Kongo. Magambo we yateruye agira ati, njyewe ubwo bampamaraga ngo njye gutabara mu banyi cyangwa se umuturanyi nagiyeyo kuko nibyo, ariko nagezeyo nsanga abitwa abanyamurenge, abapfurero, abandandi ndetse n'ubundi bwoko ngo batabanye neza. Hanyuma ngo icyo nakoze ni ukubunga ku buryo n'ubu ngubu nkifata telefone, nyakira telefone z'abashimira bambwira ko nagize neza akubunga. Naho abagumya bansebya ko nagiyeyo kurwana, nibyo kuko twagiyeyo guhashya AFC M23 ari nayo irimo abanyarwanda, nyamara abanyarwanda batabyemera, badakomeje kwemera ko aribo bakomeje kurwana muri Kongo. Nyuma rero icyo nasaba nuko u Rwanda na Kongo hajyamo urukuta ndetse rurerure rw'abasirikare bakomeye. Bivuze ngo yari ari gusaba ko amahanga yohereza ingabo zabyize kandi bameze neza kugira ngo bashyireho urukuta hagati ya Kongo n'u Rwanda, kandi akongera agasaba ko hajyaho ingabo nyinshi cyangwa se urukuta runini rw'ingabo hagati y'u Rwanda n'u Burundi, kuko ngo u Rwanda ari igihugu kidakwiye kubana n'ibindi bihugu, ngo ari igihugu cy'umubanyi mubi, ngo cyazakongeza n'ibindi, bityo bikaba byatera ngo imirwano cyangwa se intambara muri East Africa, kubera ko ngo ari igihugu gishotorana rwose. Hanyuma rero ibyo ngibyo Perezida Paul Kagame ntacyo yagize, ntacyo yabishubijeho, ndetse na leta y'u Rwanda ntacyo iragira ikisubiza. Ariko ndagira nkubwire ko Perezida w'u Burundi agitangira ino mvugo ye yari ari gusebya u Rwanda. We yatangiye avuga ko ngo ari umuturanyi mwiza
yewe binabaye na ngombwa no kwiyunga n'u Rwanda nubwo bafunze imipaka we ntacyo byaba bimutwaye habe namba. Ni amakuru tuzajya tugumya tubagezaho turebe nimba leta y'u Rwanda hari icyo yabivuzeho se koko baraza kugira icyo basubizaho perezida w'u Burundi, dore ko mbwirwaruhame yiwe ubwe yagiye kuvuga yivugira ko u Rwanda rugumya rumushotora. Munyemerere kandi tugaruke ku makuru cyangwa se breaking news. Uwitwa Patrick Muyaya, uyu muramumenyereye nawe mu gusebya u Rwanda, amaze kuvuga yuko ngo u Rwanda rwiba ingagi n'amabuye y'agaciro. Mu minsi ishize murabizi ko haje umusitari cyangwa se umwe mu influencers ku rwego rukomeye Aisha Speed mu Rwanda, akaba aho yagiye gusura hambere ari ingagi. Ibyo rero bikaba byarateye umujinya ndetse n'ijinyori leta ya Kongo. Patrick Muyaya akaba abyukiye mu binyamakuru ndetse mu mbwirwaruhame avuga yuko ngo leta y'u Rwanda ngo yaba yiba ingagi muri Kongo ikazizana ngo mu ishyamba ry'u Rwanda ndetse ngo idasize n'amabuye y'agaciro. Hanyuma rero imyigaragambyo iratangiye, se koko muri Uganda biraza kugenda gute nyuma yuko bagitangaza yuko Perezida Museveni ari uyoboye, dore ko ibihuha byinshi byagumye kujya kuri internet byemeza ko Bobi Wine ari uyoboye mu majwi, ariko twe tukaba dufiteyo bagenzi bacu. Ubwo namuhamagaraga rero akaba yambwiye yuko uwo Museveni kugezana n'ubu ari we ukiyoboye mu majwi ya mbere, Bobi Wine akaza ari wa kabiri. Ibyo rero bikaba byatumye bamwe mu bagenzi ba Uganda babyukira mu mihanda ndetse no kwigaragambya berekana ko badashyigikiye habe namba kuba Museveni yatsinda amatora. Reka ngaruke mu masegonda bake dukomeze n'izindi nkuru ugiye kure.